Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Orang yang lekai football berim ke Jylla Meghalaya uba Agustine Kharkongor uba dei ha ke Jokopor utrai ke JKFC Academy Haka tayo bladem lahir ke Khnang mau shoot ben penhap perda ni ka mau shoot interdong football tournament arajar Pusan arajar Punrio belapeniat da ka mau shoot sport social and cultural club haka baka pedeng Khnang la job ya ka madan sopo dasana saw goal haka jinga shoot tiebreaker hadin ke jinga khat ka marshi goal hamadan Habakaran kumukong san nuba Kharkongor lakin tui gisamla bakin tay shitam ladaki kwa banlong kirang Ïaka ki betbet. Ulay thoru bo Angnud ban Kyntiew ki Heprit haka kami Ïaka football Khnang bakin yo ban Mihkhmat di Jylla kumbalong mau. Hagad gas ngipen kot lawan banyadan rengkat do MDC berim kamairang uba bat skemren zathyang kinongkit kam Khnang bat kiwe belasha khos ngobha kibla yo ru ban saki ke jinga Ïaka friendly match hapdeng ka JKFC on the 14 persha ka mau shoot on the 14 hagba ka JKFC on the 14 kla job da argola no di ka mau shoot on the 14 Penyiar dengan ka program kita demen aku lagi members dan kemotion cultural and sports batiki nusaga sudah senang sekretari senang ada dalam komunitas ni kamtam ni GPS berapa aliang tibala pois kenika bakut ke Jylla ka Ngai kublekat pange ya iba Richmond bela kos rumah yang am kasni bani dalang batpi kani ka final tu kani ka intadong mangai yo saki ber pek lagi khmat hakanur kompile ka kunur kom tu ka kejintmu bat kejin football ka jonga kongsan do ka de bang kwa bang pek khna ki barit ki ba po ki khasaus nam Andai bentar ada kawan ngapek ni ibu gila ka bat kita men bagi samla ka iskon itu nan andai ka iem ko jonga hi ka de nam taki khana ke waden wala ngamla menle ke ki andai ka don ka jemut dengan sekian bangan pergi ki ka don ka JKFC ka academy lajam lembaga iret ngajiwan benjet ki player water sport player Tegi Khnang ba ngai yo ba bit nin ras po ke KFC la da pi lawan wan kam num don ngai ga den siu kam num don ngai ga ngin pan pisana pi in pergi pi in ra pi si jolo nam ba pi ha ko mi pi yo ban Mihkhmat kuma mi nga mo na ka Jylla la jong te tang ita hi ka im ko jonga ba ngarwan sini te kublis sibon sa sisian ni kiti nong kitkam dengan ni ka motion cultural and sports bapi la tiang sobai nga la da ngasang la kilai post na ming komju poisio sini musa dengan Ïaka pois de mai rang ngasalai post na la potam komju poisio sini hede menta lamba jong ibarit ngayo ko poi biang wan yo kejar bukan peji te ha ni ka poru ai play ni tim pro aliang ki tim go bajam ano kalau ngaji internet ke jinya khas ke jinya skun ke jinya khun ba ngai ting ngan pej le diru hak pos ni le kam sar kalau kini madan jadi khana amta gile la ka silong kalau kuno madan kilong pasang dekat pen ngapin ta gi ma ki la ka krok krak pe kini madan rei upiar bobit upiar banang kidai ke dagini gi madan kita itu ta skill piar te kunta Testom, ya practice, belum pria football mde masuk, belum ubabit mde masuk.
Pikap ban Tristan, pikap ban dedicate, pikap ban blood kapor. Kampun, pikap ban practice, pikap ban igin snew, pikap bread igin snew. Pikap mau tiarang kolor, kilang stem, practice. Umde jam pinjihun ba coach don coach and practice fi 8 घंटा kan padbiang fi gini karena kan 8 घंटा padbiang fi ginong ile ka bapin log bobet pria pikap bapin lot tiso ko por ko sa kamba 8 घंटा pan nala de pan bapin kiu sejong bapin long tok pria bapin kwa ban long tok pria bobet uban mi pat ya ka state Jylla lani ya ka rihi tentang ini kentien kublesibon sejisian kublesibon kisi jarno dengan dan kentien coba nong la mi the la kliat lai kwa I presi te tangkawe naga liang jong ka GKFC nimdan e bang ni wan siding nimdan e bang na fi datang kendat ka jina ba subhan ni te nga khat e ba kan sai ibadei presiden jo ka sang samla ban tharba ban hanover ka एक बार आसुबा है प्रेसिडेंट जंगा मोशुट स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब ओके तंग dia kentien publisipun Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.